Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Khasi Hills Autonomous District Council ha kini ke Jingelang, kala Shimru ikarai ban penlong biang ya ke Monolith Festival mentau snam arjar khat khandai. Hendai ya ke terik bat kejakan nak liang ke isi, kampat la ban pentikina. Hendai kan sepen pendapat kam hadien. Ya hagani ka isi ke bangilayu ya ke bani siong mentakasni arus tarik tingila ya menjur ban penlong ya ke That Monolith Festival. Bat ya ke por ke jaka nginsa ya penbaik adi. Mentau senem kajing kemu imut ban penlong mentau senem ngimpat bu tentatif ngimpat bu. Ese tentatif ngila ban penlong benai Oktober November benai telah. Kemu bokongsan kalau ban preserve promote enrich the cultural importance of the Khasi tribe and its diversity. Kata kita semua bokongsan jangan Monolith Festival.